Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Sambut Menteri Rambak Kajala Pak Preston Tensong lapan kesan ya kajing lekan raj ki pulet ke West Garo Hills District ha kajan mer si thok dieng ka arpu atrik naitung arajar arpu ar ya ka farmhouse jong MDC Gatura constituency o Bernard Marat bolongru Vice President jong ka BJP Meghalaya State Unit Shushu Pak Preston lo ongru ba ka sarkar ka IT lai luat ha ki pulet bakit pelong ki jing toket ka banya kenang ban lap ya ki jing sisa baro halor ni ki jing cha Hakajing keren bagi lapat hai kubur. Hakala si ublay gar samtrek naitung arajar arfuar ba Preston Tensong lo ongru ba kajing keno jong Bernard Marat persya yang Menteri Rambak Kajala Konrad Kongkal Sangma tang na kadaw ba usyap tien. Haka election ke bansa long haus nam arajar arfulai ka long ke bom syong nia bat bom dan nong rim hei ru. Ula ongru ladau Bernard udah dep yo jing tep lupa bagi pulet kitmu ban siap yap yo udah dep ban ujor sikibor jong ka an kanang ba sarkar kan lak ban aji adai hendrai ka jingkeno bat ka jingkam jong Bernard persya ikatna pulet bat ya Menteri Rambak Kajala andala dep ka jingken rai ka farmhouse kalong ka bom lak sakyaban piang delele ru air ya ka yin jong su MDC BJP napo tura penmi ya kata ban ong ba ka threaten ya ka stability jong men ngang try kata ka ba kamdon kum kata ngai ka statement ka ba Bernard kum akiu ong ba kani brokoj de kejingla chief minister nomor balayu nomor buting hana bayale election how ar pulai ngatrai kata ka baklapalat nomor ba ngong pi upulit unumle ya kanu kam claim da yo ya ke input ka babiang lebih yo ke information babiang nak kala daw ngong pi kani kalong tang ban su politicize let's say na kanu ngong daw politicize na kalian jong wa bana asusi benong kata nomor ba ngong pi problem menambah bau kulit ubud pansiat itu utritan ban peniam tembelipim man kata puan orang aktif pun kita I complain we are there to protect dan rai andal alit rai jika ye ong penman bahan apa kulit uang ban peniam I think kata kalau kam kelung kena dan rai ngong pi kan ya ingin up ke investigation kadang ya ya din tu kata bisa terkait kata allegation kebom no justify te so apply mapi ka common sense te kata beli keren ni kata suaban rate beli pin keren la de rate an la mari rate keren kata dah tak besar bernia bagi kulit komersial lada kalau hadu kata allegation jadi bisa de bela well lah tang namar ban la rate pada pi ong bau kulit ong penia pika ka semua kadai kata kan mau kata ngana ka ong pi ya kene highlight kita isu kondok di polis di pendek di investigation dan again ingin sampai ke next steps of action ngam ong basai kod ngam pi menta ka proses investigation kadangnya te baling di kerki kata te ima pi ngau pi ya ke social media belum ba ya kumbalong hado menta kila alej ban read bun ki kilap te ngam 4 komen de ko mungkin nak lem komen namar ngi IT yiki diki kam ki jamba ki politik le ong pi ka ya ka charges kinam ban ong man withdraw la de pi ong ban ba kolong political kata ya ko mulai kani ong pi kam de ba kolong political kani ong pi ke input ka bagi politik kayo kolong kablolong 101% nak ada ka reach kasna pi ngam ong bote ya kani so happen ba undai member vice president juga BJP Toh, lada mentakin pos ke police department Pelayo. Himurun ong tang madeu vice president madeu MDC sulen ong tamu. Lada tang madeu Preston madeu deputy sem ong ong da. Pisco kaya hamung kata. Nanga daw ngi nang kalian komen yung ong iping ya IT free hand ha ka police department bakin le ya ka badakam. Kaya ya mentang empat lah berkomen we namar ka investigation kadang ya. Kum ong no chief minister ni nangane no home minister kata kamdon ni kamdon berdana nama ngopi ka kamlam ke duty jom polis kolong ban lek lah kakak